Этот дом в селе Китай под Керчью местные мусульмане много лет используют как мечеть. Мына бу evde evvel bizim koydaşımız yaşayadı. Kırım Tatar insanı yaşayadılar. Onlar koçup gittiler. Namazlarımızı en birinci, bayram namazlarımızı, dualarımızı, mına deportasiya günleri bağışlanған dualar keçiremiz toplandık mında. Местные жители стараются ухаживать за молельным домом, но здесь нет электричества и отопления. Здание нуждается в капитальном ремонте. Необходимо починить крышу, сделать внутреннюю отделку. Бір-екі пара йығылды. Шу бір-екі мына пенжерелер yapıldı. Осымыздың оғланлар, ос тақатынен. Анда, конечно, ақайларға бір-екі зал деген şey var. Намазға варилер. Но более біздің молла Ленур ағамыз жұма намазын бір-екі қосылып yapайлар. Но апайларға или мына ақайларға это, конечно, не условие. En birinci kışta bek soğuk olamında. Bir şey ne peçkası var, ne bir şey var, bir şey yok. Polu sement. Anda adamlar biz kaviyorlar neler aldık anda tuşemeyimizde. Oturmaya. Kendi de yerde adam otursa bek soğuk ola. Kışta geliyor, soğuk oluyor, yel oluyor, içine yanma şey yok, hartlarımız uşuylar. Bayrama gelseler, namaza gelseler, hastalanırlar. Halkımız camimize көтерілсе, halkımız, cemaatimiz, балаларымыз yaşauға да gelip başlar. Для жителей Китая, где проживает около 40 семей, мечеть не только место для поклонений. Здесь проводятся религиозные праздники, обсуждаются важные вопросы. Это место единения жителей села, в котором нет никакой инфраструктуры. Мусульмане готовы сами отремонтировать и облагородить мечеть в своем селе, но для этого им нужна помощь всех неравнодушных. Bir güzel bir ibadetxanamız bizim köyümüzde de olsun deyip, şunun için finansı yağından olsa, balamı ya materyalne yağından olsa da bir yardım soracağımız.